Ja iskreno nemam neko iskustvo u kuhinji, ali Amna mi je baš si mi pomogla. Srce, hvala ti. Šta je? Smitat luk malo, a? Da se niješ ljubit? Ne, meni to kaže. Ne, to je ono zbog ljubljenja. Da. Kao reći. Molim te. Ja sam sinoć tek došla prvi put vam u kuću i nisam još kao stigla da očmekam. Ko se najviše cima, ali iskreno bih rekla jutros kako god neko krene nešto da radi, dolazi 5 ljudi, trebate pomoć, tako da čula sam da je Stefan. Tako je, Amna. U kući. Jel spremaju za sobom? Ili ima dežurna koćanica ili... Pa nema, ali trebalo biti, a mislim da si ti najbolji čovjek za taj posao, da nas sviju malo središ. Ja sam baš malo natjerala Davida, sjećam se, da on i ja kao sredimo. Davor, na primjer, on čim otvori oči, on džoger, sve usisa, sređuje, baš su različiti tu. To znam. A znaš kog sam vidjela u kući? Marinu. Da? Sa vajzom. Šta? Da. Pa onako... Možda nešto i kod njih ima, ne znam. Super se slaže, da. Je li to prijateljski ili nešto više? Ne znam. A gle, sve počinje od prijateljstva. 2, 1 i desno, lijevo, desno, lijevo, desno. Gledaj mene, desno, lijevo, desno, lijevo, desno. Gledaj mene. To je to. To, bravo, high five. Ajmo, bravo. High five. Bravissimo. Đorđi, kako su ti otisci o dosadašnjem takmičenju? Dosadašnje takmičenje je prošlo stvarno fenomenalno. Dobro, Đorđi je jedan od vaših favorita. Jedan od vaših 12 favorita. Kako ti to znaš? Tek jeste rekli fanovima gdje se nalazi kuća? Znači, ja ne znaju da si ti ovdje, znači imat ću red od tu rado ulici tamo. Ne, hvala. Ja sam super u kuhinji, sad malo, prvo su počeli Ljubka i Amna, pa ja ne mogu da baš shine. Ne mogu baš da se pokažem. Evo ga meso. Hvala ti, brate. Sve sam spremio. Ma ti si bre najbolji, brate. Ti si najbolji. Ja mislim da ti ovdje najviše radiš od svih. A brate samo zabušavaju, ne rade ništa, brate. Brate, nemoj u mene to tamo. Tamo duvaj. Brate, ja sam ovdje prvi put. Ja sam ovdje prvi put. Baš su me sad pitali na Instagram, u fazonu ljubav ili karijera. Ja sam pa što mora biti ili, ali ako ću biti iskrena... Mora i jedna i druga strana razumjeti kao i on nju i ona njega. Pripremi se da izgubiš. Ma, baži. Možda moj DJ show pobediš, ali ovdje prijetno. Dobro. Držim te za reč. A ljudi, ja sam pobjednica IDJ showa, Đorđe, šta imaš da kažeš na to? Jesi ljubomoran? Nisam ljubomoran, stvarno. Hvala, Čestitam, uvijek sam bio tu s tebi i kladio se. Divno. O, kako smo lepi. Vidi nas, brate. Grmimo.